Ka dor bersenong lang kerding mingi harangkat ka jingi don lang jonggi pajba nong song senong kilai mi pajba ha ka khandai tarik ubna Julai arjar ar ban persya ya jing siat ketang suloi jonggi sipai border security force dagabai soi kerteng ya ketika jing persya ya jing siat ketang suloi ki sipai BSF lailam do rang ba senong Dr. B Basai Moy baru sekretari senong uba Stanis nong kenri haba persya ya ketika jing siat ketang suloi ki BSF kabalakta ya ki nong song senong ban keren ban khana khamtam ngi khana school bat ki khana pule bat kumjuru ya ki temen ki kro ha kete ki jingilang lapan longru da ki jinya soi kerteng de ki nong song shnong lawan bani simbentaru da ki nong mi khmat ki bakantup ya uba AL hek ubreu MLA jong ka penthor umkhra uba PNCM ubreu MDC jong ka maukhar penthor umkhra bat ki we ki riurang ba bat ki krau perkhat ka shnong ya ka jingilang ya soi kerteng lapnia da sekretari ka shnong uba Stanis nong kenri harangkat ki pelakat melara lagi kena haba jingkran ha ketika jingilang urang basnong Dr. B Basai Moy ula penrem jur ya kejingsian ketang suloi gisipai BSF ya kebala penthut bha ya kinong song senong khamtam ha ka khrekot khresla namar kejing sawah urang basnong ulai thu bagdor basnong kapan jingkersian na kipai ba agari kasi jantia bat kum juru na giseng bahalang bat ula pentip ru bakum kesnong kala depan pharu ya kisiti bat pentip sya ke hima melim bat ka hima khairem ban yo jingkersian pensgo urang basnong galang kerding mengi Susu orang basunong mulai tu hakinong song senong molo deban wan page ya kejaka kebak sorkar bat BSF kila deban wat jaka ban penkeri ano ya kejing siat ketang suloi shalhu ba shiliang kawa amken ha kejing ai jingkran jong orang basunong ulo dawa na ke KHADC bakade ban penkeloi ya kejing ai no objection certificate ya gisipai BSF bakin yo ban penkeri ano syakawe kejaka kador bersenong kelai por sita yo CEM ban INOC lem kumta kador bersenong bat kipai ba senong kinwantur sya KHADC bandawaya ke NOC Lighthouse Lemon Charu nilai kun yo new BSF dan nebdeng jong fi ki bakli ladangi diman ya gadi ke jinglek lo ke jong usai unlek henry nilai yo ya ke jingtip ke bati kana ula yo ya ke lehu tem ke ba urha ban isiak no syakata ke jaka ke bala penkre eu om dei shu ha ke snong ke jongi ke bak sawa ki tendong namar ke jik sama ke jongi menta ka kham khlan ban ya ke tendong sulai jong sipai kejing kaang kejong kesnong lah kerding kakam klan ban ya AK-47 kejong u dai nang ta kadau yang mentahang ni kung kesnong da kejing erti lang kawe ha ka bangin dawa ya new BSF bak do sarkar kidewan pha na yu syakta kal ho ka ba yo lamar kala don nagaliang kejongi da kesnong ila khot ya ka home ministry ila don kejing lang kabe dai ila tho city show new commanding officer uba hadir mengilawan Shimti yang ni kekam bang ila tho siti yo u IG jong ke BSF bat ila keren yo bang imla syu kum ke snong bang insya yang ni tendong jing sawa ki bala ta ki tendong skor ki jongi ki bala penong ya ke snong ke jongi bagan yang kang bat kadai ni ke por ke bementa yiwan hang ni da ka men sim jong ke jing sofia da ka men sim jong ke jing thang ke dono jongi ha ka wa ni ker pa hale yo ke district council kampani i ya ke ni ke jing yang ke jongi ke bamenta ni ker pa ya ke bor yang district council bahkan pelaj no ya ke ni ke jaga ke wa u don bahkan ai no syak tekal ho them ke wa ula yo ngatarai nagaliang ke district council kan isne yangi da ka bang hi ki pa ba ngin yang skam lang ka wai ha ka wa ngin perta ya ke jing perta ke bong biar sa sisien ni mala ban set ni do wa bau BSF udah ban mi no nang ni ipan na ka bor jong bahalor baki dai nawar ka administrative jong snong ka jongi idan ka district council ka e yangi ka thon yangi ka pet ya ka khia ka sham ka jongi ting dawa nagani ka bor baki district council kan pet ken ya ka jing bha biak jong nong song snong jongi nawar ni u bo shong hang ni u bo phong ya ka ni ka cuti ni tip nang no bau frek undung ndai ki be ki bana ba ki num tip ikan pa ya ke district council ke bein ke jongi kinomi khmat ke jongi idan hangi iba PNCM iba long way na kinomi khmat ke jongi na ke district council ngitip baka sa stang ba ke district council bakan pelak no ikni ke jaka ke ba u dan hangi ai la kan yingi kani ke sien ke beningkong kum ke snong niyeng sa sien pak ni nong ba ka jing yang khang ka jongi ka kham khang ban ni ka suloi AK-47 jong BSF lawa de hangi kan begin pagi ya ka jerenti jong ka snong ka jongi bang yang lang kawai da ka jo
ngakwa sa sisian kumurang wasnongan kren ni persya ayat aksam sulay we demand shifting of firing rate ngakwa na fi ipat ba finong ni persya ya aksam sulay ni persya ya aksam sulay ni persya ya aksam sulay kalang kering wingi kani yang teli yalong kalang kering wingi kani yang teli ni yang teli doy ni nyo kajing sok kajing sang hakasnang teli doy na kabenta kajing balang jogosnang squad mungkin mau fikir dia agak por mencuak balik no agak por ke bau kiran rijuju dong logo minister of state for home ngelai kedua yo personally ngelai ai gisti jo agak por ke bai rangba astong ba to berlin di dang long rangba astong bagi dong ket kam ngelai ya khmat kumnu bang yo ong bat pensenge no ya kani ka fighting range ke boran ni po BSF Hadin ke bagi lain kedua ulah ai ka assurance singi but habag layo ka assurance tengu ulah ai ru ka approval ya ka BSF ka home ministry bagi di shift no ya ka ka firing range ke bodon hang ni hapo lang geding mingi kadi ka jing trai ke bagi la trai dadu ki por ke menchua bagi nget bang menta ka si kum ke jinget li lang ke jongpi kan warra ya ke orlong ya ka ka jing pu ke jongi baro ke jinget li ke jongpi ke long completely a paradigm shift ya ka fighting range ke badra no ki bai beli ki jaka te hagalor ke jonga ka kam ngala khotru ya ECM ba titos khain chiyeng bedekran halo ka igi jige ka jongpi ba fini shu ya ka NLC da ka bata ka shifting jong ka fighting range ilo open i ka to ka de ki jige ke badon ke jige kedua ke jong i ngong i kam nem don jige ARM nomor makbro ka wi ki snongi don gawe ke jinge teli kum nomar ba don ke jinge ka jongki ke bai kendu ban kapor ba mangaru teng awan jeni men step awan ing ya brio di awan khawai di wan ni ke tai ki snow ya ke ni ka sound pollution kadu ka jing kanu ka jing ta ya ka dik ya ka daga mensim ka jungi la daga chedem ka jungi ka gende abang yu i ya ka firing range ko ra aru ka jing sitom haga jumur ka jing berkhar ka jungi ka thya ka dem ka ya ka yeng ka tre ta khamdam da kam ta ki samla ka jungi ka don ka jing puli ka jongki ling ba ka ni ka firing range ka long sha ka jing wit ba ka jing thut da ka banta ka jing puli ka jongki ru te dei da ka daw ka banta ka sngi ngai i ba ka jing tli jo ka slong ngim dan ardatian ru m baga district council kan issue ya ke NOC pertaslah ya ka jindon kamban penken riano ya ka firing nange najan snong lang keling bingi hoy nasnong tu baka snong nadu mensma kam song klikti ban tri sitam kumno ban yoi baka ni ka firing nange ban penken riano sa kanung ka joka ka banom kta ya ki pai ba nong song snong Kenrei lakata pamusnam isutu kadon sebun kicing ya hajiri bagi kam. Bagai bagi isutu nak kalong banang orang bak senong bagi nong ilam senong. Ila budin tik patik. Kapor mentah ladang im tresito. Ladang im budin. Ladang im update. Tonget jangan nginong poi sikatong. Gidon bak bangidon kinong ilam senong kiba update. Ya ka status jongkani ka kam ban penken riano ya ka firing range lajan poi ka conclusion lajan poi ka final stage ban penken riano ya kan ka firing range balai ka ong kumta namang isko to da ka jing pertas nga jo kinong snong kalang kering mingi ubiasa ula persiang ban find out ya ka alternative site hagawai pa ka jaga ka ban kta ya ki tenong score ki jongi Bagatang iskutu baga proses kaya syakmat. Iskutu bagi don bun ki proses utrai khindau ki shnong ki dorbarai ki dorbar hima ka revenue department no state government ka district council but ki wai ki don do ki stakeholders ki bagi tiap ki sang bahala ki bagi don kami ya kai jingnya menjurlang na ka benda ka pit ka biang jong ki pai ba nong shnong warnom puslai ka district council naga benda ka interest ka jong kinong song nga scam bakan hapan issue be ya ka NOC ban shift no ya firing hangte ngadi senior most MDC head district council yang menikah ngadi leader of opposition nga tharai ngan persangkat bala ban penstawa khamjam yang dikam na kanika meet kanika step jong kanika Hendai trade
Nai trik ni. Nga kerpat, iki bor sarkar, iki bor senong jong katain, dan ring satai, iki sang bahalang, bar iki wei, ya kada sekan so ngam lupa lunkan mat pertahanan ni, masalah lagi kam. Bakin si ulam, na kabenda kidong senong jong kalangkar ding. Banyak trelang, na kabenda ban penkan riano, ya kan ika fairin, nang ni najar senong langkar ding, mingi jongi. Hem, kabung tasu yang skor juga nang ngatai kam nadei ban persatan. Yang yang ni semudur sebab beli nang tina jerong. Siane serpo. Ya ayu ini lagi song jerong kan kampel ngatarai. Dengan tadaw kas kukurpan berkepat iki bor sorkar, iki bor senong, iki bor right ring. Bagi na ke jingat relang iki sang balang. Lagu nu ban yoi bagane ka final jane kan riano sakanu ka jaka ka bandung ta iki nong song senong. Namara da pia perisa kamu pi benyi ngi nong senong joga senong lang keding mingi taraw nga kantu na kani kami jong kani kasing joga pay mata kasngi kajinga mi pay ba ki hap ko baret dengar ki plakat bana pil ya baro ibadon benta ibaide benta kani kam in saplam na ka benta ki nong senong joga lang keding mingi ngangai skam kumbangaong bagani ka kam ka poy saka final stage kanom Islam ladangnya Thailand. Iron kami ketika mohon ketika tiang, jong ginong sang senang, jong kahima melim, jong kahima kainim, jong girai, jong district council, jong sorkar, jong isang bahalang, banyak Thailand, ban poi jaga thong, naga benta kajingit jimbiang, jong ginong sang senang, jong senang lang keding, mingi jongi. Kajing, ang tipat ba nong sang senang. Nah, wak menyok semua yang Kristen dah kasar ke bakam jam. De kani kecing orang jungi kan naik ke tendong skor jam district council. Bagi bopor tang sitio bak dei menlek. Kata kalau dei kepor ke bebun. Hak jing syatang sisni asni la dei mendap ya kata. Ladang ngatrai mengasting tentang ladat. Ini Henry ngamtep balik ke district council kesempor news ini pek. Ladang jawab ke district council kamle hatok ke news ini nimle kamu ke pajba ya tok lama lagi. Ladang ke district council ke fil panle ya kini hatok ke sini balabu. Ngindir pajba ko district council pada kita kapal kinung kenyak senang kimla dan bakti yang nuru nomor sisin balalek dong senang tingin tip kan jayuru dan raita ngakarmen dia kayak bapak bak district council kanung akdu tak kapal kan lena haba tak nyusni bak ngakar lu ya kisen balang badan pori kasih jantia ribhai bakin ay ketiga man ngedang juki bakin support yang ni akan ekspor nomor kum bakin layan nak bentak parado prasnam ban pelan nang ngene kejinge nah kuasya bakin pengir kam bakin convenience ya ke district council bakin isu ya ke NOC within a stipulated time hak apa bola